الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah kata na si mga sila amin si masukpat ha ini long ta social media. Insyaallah ta'ala yari na isabin waktu na to ini, waktu salkalka, kumagitan yung bahagi pakanya si persupuan na to, tatay rin kuliah tag suko sin pagpatumtum ini, tukbal ko siya kato ni katantan, wairu na rin din na Syekh Abdul Nasir Rahman, bal yatafadal siya datuko. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala nga tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiyaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harindi inna inabutan sing suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod bunga sin pag-iman, papasingurun kita niyo, papaupihon kita niyo, doon nasadya kanila mga bariman usog, iwan bariman babae.
Sabab sila yadto ingkugda ning pag-amal nila. Asabab sin kimugdan haatulan sin Allah Ta'ala iwan hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ulungan sila sin Allah Ta'ala ring dunya sambil nasadya paadlaw akhirat. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, in ganap pangadyan niatod na mo maun padarat sing kamo. Ayat kahinapusan hasuratul Hajj. Di ayat ini pagpakuyag sin Allah Ta'ala hamanga sila wala nabugto inatay patuhan. Hamanga sila wala nabugto inhalalaungan, naghilalaungan sila kabayaan sin Tuhan. Damikian pa mga sila wala nabugto, wala liaul, in pito anggaw takbaran, himiwal, pakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tantuhun sin masya ini. Lagi-lagi masya hinapusan. Damikyanin masya hinapusan. Sa taud-taud dirihilan kanila. Damikyan sa taud-taud da isab uujian kanila, iwan tatandasan kanila. Hamanga nasabot yadto, in nakadawhat da, sing karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, yanug haraan sin Allah Ta'ala, inatay nila, in suara nila, in pito anggaw takbaran nila, pakabayaan sin Allah Ta'ala, amura in mga bariman usug, iwan bariman babay. Tainguran na to mga anak po, in palman sin Allah Ta'ala di ayat ini. Sabab amuin yung pamaugbog nila. Yung kamatauran, na mamaugbog dahil sabdihay ni, tumagawa pag-ubos yung pamaugbog nila, larak, iwan, igun sin Allah Ta'ala, impahala, dahil mga kakahinang nila. Palman sin Allah Ta'ala, fa'aqimus salah. Ulung sin Allah Ta'ala ha ummat ini. Biya day sabahan maulung siya ha ummat na kauna. Sa labi. In iyanug hara sin Allah Ta'ala ha masa ini. Ha ummat ini. Habang mayan sila ri damutas. Dahing hamarayaw dunya. Madawhat nila yung karayawan hadlaw wanakan. Fa'aqimus salah. Pamuji, iwan pagsukur, iwan pangagad pa Allah subhanahu wa ta'ala, indugan niyo yung pagsambayan. Pangasubo, hisiura yung timutog. Parakala, kawajiban magsambayan. Hisiura yung maayad. Haparakala sambahyang amura imbar iman usug iwan bar iman bebai. Maita sabab kalna amu yaunin hugut, amu yaunin papakan. Papakan sinuno iwan hugut sinuno. Papakan iwan hugut sin pag-agama.
Faaqimus salah. Pamuji pa Tuhan, pagsyukur pa Tuhan, panglago pa Allah subhanahu wa ta'ala, tinduhan niyo in sambahayang, hasambahayang, kabayaan sin Allah ta'ala, in syarat niya, in rukun niya, in kewajiban niya, in kasunat-sunatan niya, ay niyo lamuri sing kabayaan niyo, sarawa kabayaan sin nagdaak kaniyo. Nahisin singurantan niyo. Junjungan alaihi salatu wassalam. Sabda niya, sallu. Pag sambahayang kamu, tindukan niyo sambahayang. Sallu kama ra'aitumuni. Tindukan niyo sambahayang, biasin pag sambahayang, hindo ko kanyo, kita niyo ka ako. Nakita na to siya, why na? Kaya hinang niya yan, oo. Amo yad to, hindi malipas sa bariman usog, iwan bariman babae, sabab pinisintuhanin waktu, pinisintuhanin lugal, bukun sila'y nagpisin waktu, bukun sila'y nagpisin lugal. Mahal rakyat tuha bariman usog, iwan bariman babae. Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan kita niyo. Apabila rimayawin sambahayang, alamat dumayaw injasad niya, iwan sinyawalihan niya. Pangilahan dumayaw in kabuhi niya, iwan sing kamatay niya. Nawang di dumayaw in sambahayang. Biadi nindayaw. Si mingud, iwan magad, hapang hindu, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amad to, mga anak ka po. Wa atujaka. Ini karwa. Hinang si mga bariman usog, iwan bariman babae, tudyo pa Tuhan. Tumuyo sila mag-usaha. Mayta, daakan sin Allah Ta'ala. Lumag sing kabuhianan. Di man jari magulan sin, di man jari magulan bulawan. Sa yanin alta, yanin bulawan hinangun in sabab sini kadawhat kaniya. Nabang aun na, tunayan nun jakat maka minsan hang katahu. Di man tayad to. In sambahayang paglano, in pagjakat paglano. Bukun in paglano sadya. Tubig. Sarawa aun paglano, bukun tubig. Amo na in pag-usaha, ampa siya makarihil sin, dirihilan hiparihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pangdihil niya bukun daing kaniya. Indihilan niya bukun da kaniya. Sarawa bang niya naarading kabayaan sin Allah ta'ala. In piang dihil niya, iwan sing kiarhilan niya. Sabab dihilan siya sin Allah ta'ala. Dunya iwan hadlaw akhirat. Inamuk kalasahan siya sin Tuhan. Kalasahan man siya sin Allah Ta'ala, karausan sin Tuhan pala sa huning katan piya panjari. Ini karwa, yaunin sabab, hikalasakan niya sin tao. Pagtulong iwan pagtabang lano. Pagtulong iwan pagtabang hikalano silumni.
pagtulong iwan pagtawang hikabutok simpangatayan. Uno pende ita. Wa'tasimu billah. Paghambu kiniyo ing kabayaan sintuhan, ay kamu maghambu kakabayaan niyo, nagdara kanya-kanya pikilan. Dahil nga sabab yan, hambuk din Quran. Hambuk din Nabi. Iwan hambuk din Tuhan. Panggayungbong kamu, kabayaan sin Allah Ta'ala, pagtulong tawang kamurunhan, sa lugay in jasad, iwan sinya walihan na hambuk. May tayaddo. Ulak kanatun kamu sin syaitan. Syaitan, iwan sin syaitan. Nahinang syaitan, simbukun siya syaitan. Ano yung mga tuan? Uno yan, yung mga syaitan yan, la'ugiyannahum ajma'in. Sasatun na mo kamu yan. Lirap-lirapun na mo kamu yan. Ang paniuri mahinanging kabayaan sintuhan na kabayaan sintuhan, hinangun niyo hakabayaan niyo. Di da kamu misantong basan sintuhan. Dahil nga sabab yan, dumadlaw yung bariman, i-audit niya yung baran niya. Bang kimugdanda, inhinang niya, haatulan kabayaan, sin nagdaak sinhinang. Butukan yung pangatayan niyo, butukan yung pituang gautabaran niyo, paghambuukin niyo, panggayunggong kamu hakabayaan sin Allah Ta'ala. Sababin syaitan di niyo kakitaan, iwan sin syaitan na hinang siya syaitan, simbukun siya syaitan, larakun ing kabayaan sin Allah Ta'ala, madto sila magdul sin nafsu, madto sila magdul sin syahwat, madto sila magdul sin pikilan nila. May tayad turiak kita niyo sin Allah Ta'ala hatu nasabut, pagsambahayang, pag-usaha, pamakarihilyakan, iwan manggayunggong hasara niya. Huwa maulakum. Kaya inggapi niyo. Kaya tumabang ka niyo. May ta siya mahinang niyo kapi. May ta mahinang niyo. Tumatabang ka niyo. Sabab iagad niyo yung kabayaan niya pagsambahayan. Iagad niyo yung kabayaan niya pag-usaha. Iagad niyo yung kabayaan niya pagdihiljakat. Iagad niyo in kabayaan sintuhan nang gayunggong kamu hasara niya. Huwa maulakum. Gapi niyo rin diha dunya sambil adlaw. Fa ni'mal maula. Sarayaw-rayaw mananabang. Iwan sarayaw-rayaw tatabangun. Nalilingon na to kunimbaran na to. Iwang marayaw rin itabangun. Kalamod dawa kita niya tabangun sintuhan. Makalamod dawa kita niya tabangun sintaong. Ay ikaw maghulat-hulat tatabangan sintao. Magkalok kamo. Magambulda kamo. Magigil kamu sa hulat-hulat tayong tatabangan sin Allah Ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tunggal da ikautuhan na mo, pagtagipunan na mo, ay narugay. Iwan tunggal da ikautuhan na mo, in pangangayuan. Nalaong mo na ngayon na patuan, mayroon da. Na maus kau to disap. Misanin wala mo piangayo, yan na. Maus kau, iwan wala mo keingatan, sindi matung na wala mo pa piangayo, iwan sinaun tiyatakad kayo mo.
Kabayaan mo biyasin, kas. Magtuy-tuyaw. Ayaw. Aun dunya, aun akhirat. Aun malalay, aun masigla. Yan tuan. Pani'mal maula. Sarayaw-rayaw gapi. Sarayaw-rayaw pumatabang. Hinsiyo. Allahu subhanahu wa ta'ala. Ing kita ni manusia, hirayahan tatabangun, himiskin tatabangun, dahin din tatabangan kagunahan niya, himiskin iban harayahan, dahin ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pa, wa ni'man nasir. Dahin lasahun, dahin ulungun, sarayaw-rayaw mananabang. Ang pentaway saan sarayaw-rayaw mananabang. Intao, biyay ta sinallahu ta'ala pa nabi, bangaon pa, makuyag siya. Bangway na, astulan na siya. Bangaon, makuyag siya patuhan, makuyag na siya waran niya, makuyag na siya pagkahin niya. Bangway na, kaastulan niya nakataan. Kaimbar iman, way. Tiyo makuyag siya. Way roon makuyag da siya. May way roon piya karisintuhan siro. Aun katan. Ngayon bukon bar iman, tiyo. May nilong na tiyo. Namataon, ang namukbud bulawan, utuan namin ang anarwa. Nah, ni'mal maula, sarayaw-rayaw gapi, sarayaw-rayaw mananabang, amunay mahasut si mahatinggi Allah Ta'ala. Doon kita niuhan, mga anak po. Aula-aula yari na kita niuhan masa. Akad di na makaatuin tau hanapso niya. Akadin tau rin na makaatwa sahwat niya. Akadin tau rin na makaatwa pikilan niya. Bangkitan yuri madtu. Pahinang sin bariman usog, iwan bariman babae. Sabab sila yung kialasahan sin Tuhan, sila yung tabangon sin Allah Ta'ala. Ang pangkitan yung magkahi. Ako sadya lang yung manabangkan niya, mga sila rin. Ayan, pagsukuton sintaw. Na, mga anak ka po, bang mabihad tuwin hinang, kalasahan siya sintuhan, dahil diya dunya, sambil paadlaw akhirat. Hayat dugaing, parman sin Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hinang sadya kamu sin sa barang marayaw kabayaan sin Tuhan. Ay sadya kamu maghinang sin marayaw kabayaan niyo. Magigil kamu, magjangki kamu, magabbo kamu. Tablong mo, ako'y marayaw rin kanila. Ako'y maingat din kanila. Ang pembariman, usugi bariman, babae, way magbayta sindayaw. Way magbayta siningat. Mayta, tiyatanto niya, aun da pirarasin Allah Ta'ala, magsusulat, singkatan niya. Waf'alul khaira, parmansin Allah Ta'ala, hinang sadya kamu marayaw kabayaan sin Tuhan. Sindum iban sinadlaw. Bangyo yan na hinang, la'allakum tuplihun. Hasabab sinahinang nunyad to, untong sadya, marayaw sadya inhinang. Amo yan mga anak po, imbiyay ta katutan nyo, si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na, unin iamalan si mga bariman hayat na sabut. Dahil mga iamalan simbar iman nasabot,
ayat na sabot yan do, habayin nila, o niamalan nila. Hamasjid nila, o niamalan nila. Hatabo nila, o niamalan nila. Hasasakatan nila, o niamalan nila. Naimbukon bariman, biya dato'y sabaw niamalan. Lingkat simbadyo nila. Branded lang ng badyo ko yun. Lingkat sintaumpa nila, branded. Nayari tuwa, niniamalan si mga bariman, habay nila. Sabab habay mo roon na kao, ligoon. Doon na kao mamaygo. Yauning katan, pakaradyaan habay mo. Kabuhi mo, iwan kamatay mo. Naunin hinang nila habay yan, barakatul buyut. Mabarakat, imbay si mga bariman. Uno yan. Imbarakat yan. Dahil hindi nini para. May mabarakat, imbay si mga bariman. Qiraatul Quran. Wa tadabburul Quran. Wa amalil Quran. Biabasa nila yung Quran. Diurungdungan nila yung Quran. Ivan iaamalan nila imparmansin Tuhan. Ipahinang-hinang ilyangan tiang kisan. Mabarakat. Kayan mga tuan. Way pagkalo sin magtiaon. Way pag-akal sin magtiaon. Way pagpamungmung sin amahanak. Way pagpamungmung sin anak pamaas. Way ra pagpaningad. Mayta asabab sin barakat sin Quran. Kapag basa, kapag dungdung, iwan na pag-amal. Amo yan, inhinang simbariman usog, iwan bariman babae. Wala sila imibog hadunya ini, kalna masarap, kalna malanab. Imibog sila hadunya, kalna jaka ta'mal iman. Iyala naman nila, ilanab sin pagtuhan. Nabangkaw, kaya sarapan sin pagkaon, kaya sarapan sin pag-inom, kaya sarapan sin pakayan, wala doon yung kabayaan sin Tuhan, malingkat yung pakayan mo, naguhubo ka pa Allah Ta'ala. Mayta, wala doon kay mo, in libasut taqwa zalika khair. Impakayan niya na. Biya nabadyo niya. Iniminang sindakan. Iwan tumangkay siliangan. Amod timpakayan sa rayaw-rayaw. Yadto mga anak po. Piyang hindayaw sinakaman na to. Piyamulan sang kato taniyo. Mas sa sing Quran ng bukurog, hangpo karayawan. Bihanin bariman mas. Sa imbukon bariman, nayad to biya baita. Imbariman mas sa, mahamot siya patuhan. Imbukon bariman, mabaho siya patuhan. Puno yan mga anak po. Na, ang mabihad tindagbos. Naglalasay na halaumbay. Way pagkalo si magtiyaon. Way pagkalo si magtawtay anak. Nuzulil barakah. Panaugan sin Tuhan rahmat, barakat timbayan. Bangyad tuway roon.
tamnaul barakatil buyut. Istapun di na paratungon sinallahu ta'ala in barakat pabayan. Hansa mintaw laong bayan, mataw din sin niya, mataw din kakaya-kayaan niya, maturudun min rahmatillah. Iig sinallahu ta'ala in barakat. May wala na runing kabayaan sin Tuhan niya, kabayaan niya na in piyakay niya. Ada pun bariman, usog ibang bariman, babay. Nangangayo sila dumadlaw pa Tuhan. Bang man, di mapinda yung pangatayan nila. Dahil nga kabayaan sin Tuhan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yan yung kiabidda si mga barin. Nah, ini karua. Ya amalan sim bariman halawm simbahan nila. Suratut ta'ati wal ibadah. Kaya taud nila yung dua. Pagtaat pa Tuhan. Iman pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, tuwanin amal nila laong simbay. Nagtataat patuhanin usog. Nagtataat patuhanin babae. Masa tanong ini. Ya bukun. Naon na yung pag-akal. Naon na yung pagtipo. Tipuhon sinusugin babae. Tipuhon sin babae nusog. Tipuhon sin babae nasawan niya. Tipuhon sin babae imbanan niya. Tipuhon sin bagay niya. Imbari manuay. Maita. Ala. In sila. Di sila kumuha. Di nga kabayaan sin Tuhan. Bihad to mga Tuhan. Na. Unang beta doon ha. Ayat yaon. Kay karua. Mabarakat yung bahay nila. Nagtata at katantan. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Pagtaat kamu pa Tuhan. Ibang pagtaat kamu panabin niyo rasul niyo. Im pagtaat niyo patuan niyo rasul niyo. Mahinang sabab. Kaya ulungan kamu sin Tuhan. Kaya ulungan kamu sin nabi niyo. Imaning kamu. Di kamu mabaya magsagga. Di kamu mabaya magiluhala. In kakuyagan niyo. In katibutan niyo. Magkasi iwan maglasa. Haway puhungun sinhang katao pahang katao. Impuhungun sinang lasa, iwan sin liasa, tutong basan sin Tuhan. Nawang impuhungun sinang lasa haliasa niya, bangaon pa maglasa. Bangway na, taaniw mga anak po. Na, ini katu, kasratu jikrillah, mataud in pagjikir patuhan si mga tao. Dahil mga jijikiran nila, halapal iwan hahinang, kainguan na to. Imbaita sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Pamanga sila, sahabat niya Makkatul Mukarramah, iwan Madinatul Munawwarah. Qala sallallahu alaihi wasallam, silatur rahim in parsugpatan sin pagkasilasa antara sinhang karahim
khairud dunya wal akhirat. Tau marayaw siya riya dunya iban adlaw akhirat. Dahil nga sabab yan, la yadkhulul jannata qati'un. Di siya pasurun surga, mamumugto simpagkasila siya. Amo yan mga anak po. Nah. Yan in bahugbog. Yan in yamalan simbar iman usugi bambar iman babae. Di niya butasan in silaturrahim. Daakan kaniya daing hataas sil langit mari pababaw singgumi ipapala sa in nasabutad. In mamugtuhad to. Rijikun siya, ri siya tayo maunsin sulwa. Dahil nga sabab yan, iyad to iyamalan si mga bariman. Hikarwa biya itasin Rasul sallallahu sallam. Kaunahan na to masa na to ini. Husnul khuluq. Magparayaw sin pangaddatan. Magparayaw sin lakujangan. Tudyo pakain. Bainaka wa bainallah. Pagparayaw kau addat patuhan mo. Minsan na kau marayaw addat hantara sin pagkahim mo. Iwan hantara sin bakay mo. Hantara sin kauman mo. Bang kau mangiaddat patuhan mo. Nalawa yad tukatanta ning karayawan. Malita nalawa. Si marayaw addat mo patao. Naon, marayaw addat mo patao. Sa mangi ikaw addat patuhan. Amin nagpapanjari at tao. Below zero. Way karayawan. Dahil nga sabab yanin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ta siya in pagdaak ka ko ini. Dahil nga mga raak ka ni papasampay kanyo. Magparayaw sim pangaddatan pakaniya hantara sintaw ibang patuhan, hantara sintaw ibang panabiniya, hantara sintaw ibang simpagkahin niya. Yan tuan ini ang malan si mga bariman. Maita, nikmat sa lago-lago in pagkasila siya. Nikmat sa lago-lago in tao marayaw addat patuhan, panabin niya, papagkahin niya. Ikatuwi ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husnul jiwa. Karayaw-rayaw magpangdaing. Into nasabot yadto. Papagbarakatun sin Tuhan ing kabuhi. Hikataod sing karayawan niya. Karayawan niya dunya iwan karayawan hadlaw akhirat. Nah, murah-murahan mga anak po. Bangman kita nyurid to makalamud ang mga rayaw yadto. Sabab kal na yari na kita niyo hamasa. Wala kaya pagmamaksiyatan ng gumibiya sin pagmaksiyatan masanatuin. Wala kaya hulugan atomic bomb yung nakauna. Siyari masanatuin. Nagihinangin tao bam lasun. Nagihinangin tao pikilan lasun. Imbar iman. Tampanan niya imangi. Unin ipagtampan niya, amin baita sin Tuhan, iman sin piara sin panabi, hinapusan. Na, bang mabihad tindagbus, natampan ding hamang, natampan ding habala, natampan ding hamaksiat, natampan ding akatan sangingi. Di na to kakausan tampanan. Tumagawa, inbar iman, kaya kausan nila tiyampanan, sabab inggapi nila
Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tub-tub na rin to. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil janna wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksud po, Tuan Guru Simpatu